batomera abantu bakantera bakanyobwaga mu busenso bunanyi. Izo bari nyuma baziyo TV West mu makuru Agacencwire esho hwiza makuru go kweyongera kwembura bure mu eirwariro erihango erya Mbarara kandi rona daturira na wabira ryo muri yabo abagize ngo tubine bo wabo bwanyuma yo kureto mu eirwariro yaheza kuguma batemu Akajo muntu watere nduru abyurese ndikekija bwanyuma yo kureba makuru abyo byo kwerinda erizoba bahikirira abakuru b'eirwariro nukwe kubereka aho umusigazo gwari kurara hina emergency unit nukwe kumukwasa bari kutware kihome cha mugorani. Harrison Kagure umugambirizi w'eirwariro rya Mbarara Regional Referral Hospital yagira ngo aturira nenzarwa yo munjenyi yo muri ntungamo kandi akaba ari yahamishango yo bushuma yo koreka amakuru abo security operatives na detectives batwirana mu training abo kubanagamba kuba yabire akomirwe omuchome ecyakakika ahamishango yo bushuma ningashi ahamishango yo bushuma ubwo muntu akaba akomerwe omwaka gwe 2019 muhaza yija yatoroka omwaka gwe 2020 ngo stiye kuyahereze kutoroka yaza garuka kiba omurika koba eirwariro ryahigabe byo kwerinda okureba ngo buri muntu barareto mu eirwariro nyuma yo kutunga obuhuta bagezaho kumukuratira abahigangu abantu bari kureto mu eirwariro maybe whether it is accident ningashi aba mob justice bashemere kumana bafayo munonga ba identifying bavumana babakurateriza kwenda bagumeza babiho details. I mean it's not necessarily being a criminal konka babakurateriza bakabiho details zibayamba ku basetoringa ningashi kubagaza wabo ahi barugere ogu twasigaye twarwa barukure chome cyakacika cha mugorani okutandika kore kibonerezo cye kiyabiratorocireho kandi sima na TV West abo kurgaye kore kama kuraga ahabwa TV West and Adolf Ayureka.